Benta kasi ka khandai tarai nailar ajar arhuwei UMLA ka Jirang constituency uba El Sotton haringkat UMDC uba Victor Rani bat kidkhot jang kapatar khama civil subdivision demand committee kilawan bani kendo yu menteri rangba ka jilla ukanrat kia sangma ban penpa bat dawa kerke ban penkloi ban kintiu kerdan no sha ka civil subdivision UMLA uba El Sotton ulai thu bo menteri rangba ka jilla uloang baula kular ban chimkia yakani ka chingdawa Chief Minister, kumu leader, nongelam jeng badan klik tu, jeng government Meghalaya, dan nak kalian jungi, ilong ba ke proses ihaban le, indai ke ba ngiakran kalau ke setanat, but mairu ite bah, ya ka jeng jar jeng Paidbah, nama ba ke Western River hi berway bang hi, ke cengai nak ke headquarter jeng district, telalaban upgrade ya kini ke administrative unit kan yarap sibun ni Paidbah ke badan haka Than Western River hi berway. Nak kalian honorable Chief Minister lombang ngin yele kat bala ban penkloi, nak ke benta ban pendep ya ke proses kedon ban le ekanu no ke kam kat ban create kat ya ke civil subdivision lagi dan kat kedon hi ke ba government ka haban follow kenapa ila ban penbet pembiang nak ta ke jingdon kam. Administrative unit ban upgrade ke civil subdivision nadu ba ngala bagi Paidbah kila pengkam dia ngah menunggu MLA nadu senam aja katra ngelawan ke delegation syai honorable deputy chief minister isa pustun nama ketua por chief minister imdan station imdan Shalom tinglai kendu nglai keren sepang ke benta bat han ke benta ke benta ngenamar bila don lang bat ka batma civil subdivision demand committee tena kaliang jungkiru Kwah iban dayo ban pensngau su honorable chief minister ke jing dawa ke jing Paidbah makini ke jingon ke jingi kelong nam ta ke jing kam ke Paidbah ton ke keren betik tang nak ta ban upgrade ya ka batma administrative unit syaka civil subdivision ibat ka kanunu ke jing ya sophia jingmut hak bede bat ka border issue tena kaliang jonga kumunong mikmat ngi Kwah i bagi Paidbah border areas baru kini Shongsuk Shongsain tengi don kam hiban ba nakilang ki atli ki sarkar Assam dan Meghalaya kin pestet nak benta kumno ban solve ikini ni ki problem kam tam ha bide bagi border areas ka nang no situation tu ta hayung kuli kumolong benta kalong jajai kamdon hi kai kamdon kan no ka problem benta de ki Paidbah ki kila ya ki kam ki joki nanti Pak Isman Lendo Jerman juga patakma subdivision demand committee lambang jingilam jongi layo penduduk Chief Minister haka jikmi nanti jongi ngidon di jikalan ba kene ka kam ke bala 8 satem ke 8 seo do nom mat jongi ke bala selembak ngidon di jikalan hani kentik pemerintah kamu jengah di petak dia mention bola jengah ke jingkai na district headquarter hadu ha patakma ngidon ke bah